لگوشەیەکە بەخشەیە گشتی کۆلۆس سلێمان ئێ پێنجی ساڵی کۆتەمەنی خۆ دوێنەسازیەدە دەرباز کریە ڕوونشتیە و برێشەیە خۆ تابلۆیەکە تایبەت بۆ قامشلۆ دکشینە کۆلۆس تەکەس دکە کۆ قامشلۆ نەتەنێ یا خەلکێوەیە لێبەلێ باژارێکی حەسکریە بۆ هەمی هونەرمەندان كيف عم هاتن بو في بيرانينا هان بيرانينا 6 سال عواكنا باجار قامشلو فراسم مقو يعني مقو اري خمناركي وباجار قامشلو نه باجار بكسي قامشلو تاني باجار ولاد قشة يعني تشتكي هي وقبي حسكرناك وهي دليمدي بتخوض حسكرناها بكن تابلو اف کۆمخەباتە کۆژئالیە یەکیتیە هونەرمەندên وێنەسازیە و لە کانتۆنا جەزیرێ هاتیە ئۆرگانیزکردن 12 هونەرمەند بەشدارن و 5 ڕۆژان بەردەوام دکە و دێ بە پێشەنگەهەکە گشتی بداوی ببە ئەرمانجا vê çalakiyê pîrozkirina sedsaliya bajêr e bi awayekî hunerî yê zindî di nava xelkê de هلکەفت و بوونەیە سەدسالیە دامەزراندنە باژارێ قامشلۆ پێک بینن و ئەم پێشکەش بکەن دریا ڕەنگی خوا و هەستێ خوا وەک هونەرمەند مەتخواست ئەم vê کۆمخەباتê dîrokê vegerînin çand û folklora me ya 100 salî got em vegerînin em hem o hûn dizanin qamşlo ne tenê navek li ser nexşeyê ye ciyanê de çîrokekê ji bo mirovahiyê mirovan ji bo bîranînan çîrokin gelekî xweş tê hebûn di 20 sala de çêkirina tabloyan li hewaya vekirî bala gelek derbasbûyî û mêvanên baxçeyê kişand tevlî ku hin mêvan daxwaz dikin ku gerek rûçik û nîşaneyên kevnar ên bajêr bêtir di tabloyan de xuya bûbana lêbelê dîtina çêkirina huner di dema afrandinê de ezmûneke taybet da xelkê يعني جرك أف رسامين ما قدر رسمين جرك معالم من قامش لو رسمان دبانا مثلا يكي بلدي رسمان دبا يكي أتشتكوا وين جيتشيبونا أدوي دكتي قامش لو أبابوا حر رسامك صورتك داني با بيشاخوا ورسمان دبا بهتر تعبير كربا وخشتر يعني طبعا دي سأولوجي باشا أفجع اعتبار دبي وك مناسبات احتفال بيرتكن بس جوك ديبا ويشتر يعني di navbera livîna rêşeyan û rengên li ser tabloyan قامشلۆ di sedsaliya xwe de dibe holeke hunerî ya vekirî cihê ku hunermend û welatî bi hev re li ser evîn û dîroka bajêr disekinin Emcid Kurdo Dengê Amerîka Qamişlo